The significance is more important for us. Menteri Ketnat ke Kambari ke India Dr. S. Jaishankar like do your Vice President ke China Han Zeng ne ke sngi ban panjur halor ke jingdan kamban pinne ya ke Jingiadei hapden ke India but China kham tam hapden ke jingkiu ke jingkan at ki ri ke perthei u Dr. Jaishankar ula ong ba ke ni ke jingete klanang kham klan na do ke jingkan do jong Modi Xi Jinping mention Skhem hakazan but ula Pynpaw ya ke jingker men ban nangla ban kam Pynpaw shu ya ke Jingiadei ling ba ke jingekren ulap pediang sobha ke jing penlong biang ya ke Kailash Mansarovar Yatra ba ulak kular ban kershan ke jing alam jo ke China ke Shanghai Cooperation Organization Menteri ulai kendo ru ya Secretary General ka SCO Unurlan Yermek Babev banekran halor ki kam Pynpaw ke kinhon Hashwa ke jing alang jong ki Menteri Kambari hataizing la shaik sngi Kari India kelar